abenegihugu batoteza abandi babangiriza mu biteka n'ibirozi. Ibyo tukamaze kubona ku mitumba ya Busoro, aho twarashoboye kubikemura birahera, ho bagiriza amashano. Ubu rero bigeze ku mutumba w'Amakombe, aho n'ubu hari umuryango umaze hafi ukwezi nubwo twawunyegeje muri peki kubera twabakuye ku mutumba. Abari kubavuga bati bataje kudukurira mu birozi bimarira abantu, twebwe tuzobiyishyira. Twabwira nyine twagize uburozi tuti none ibyo bintu biki? Ati jewe ubwa mbere baraje barabikuye, bikugwa n'umuvumu abagende banyagiriza bizaniye. None ubu rero bavuze ngo byagarutse. Ati uwo muntu yabikuye ahubwo mufate mubaze igituma byagarutse. Barabifise rero ni ukuvuga bemeye ko babifise. N'ubu bwa mbere baremera ko yifise, mugabo ubu bavuga bati twebwe twaciye twigira gusenga, ubu turasenga. Ati ubwa mbere mu kubikora abantu bayikatibiri. Ati umuvumo rero kumbe yibaze ko ndafite izindi nka akomeza gukora izindi. Ati mudusaba munyicana ufatira kugaruka jewe umuntu. Ureo cyatwaye ahanira abahinga. None reka tubaze abajejwe ubutungane. None ubyemerera nti mu muhanda basi mushyire mu ruzi. Ubyemerera none ko yemera ko byari bihari akababyemera. Mutubwire ukuntu bigenda. Ifume mujana mu ruzi. None numva ko ariko niwe mu ruzi. Wese batwashe ikibazo kijanye ati uba yiyemerera kuko yarose. Ati none mbega twamureka asiyemerera umuntu afatira bose aho akanya kwise bitahari kuko byabirose cyane ko satani nawe arasaba bakorana kandi ubundi akora arasaba rero umuntu niba akorana na satani ibyo byose akora yemera kuko abizi kandi umuntu yagenda bikaba bigaragara kuko yagiriwe nabi ntacyo gusa ubutungane butakagira ingingo ko mu gitabo cy'amategeko agira imanza z'ibyaha ibijyanye n'amategeko nabyo hariho ingingo ibihana cyane cyane ko aziyemereye uko aba yerekanye n'icyemezo kuko azakoresha kugira ngo agire abantu nabi ntacyo gusa rero adahana. Mugabo kirazira kikazirizwa ko abenegihugu bose bafata ngo bace biharira kuko nabo abewuza bakagirira nabi baragaruka nabo bakanwa guca abakozi. Iza rero uwo muntu yavyemereye abatokoza agakorwa bikagaragara ko kuko abo yagiriye nabi nawe akerekana ko k'igicana agikoze ntacobuza nawe adahanwa kuco yoba yakoreye uwo muntu. Ariko nasubiramo kakagire umuntu aca yihanira wafatire ngo yice ivyo nagerageza akabihanirwa